Wenkosi Niphile mfowethu, lo mbuzo wakho in case since ubuthetha malunga nento ba abantu bayafa ene kuukuthi bendenza ivideo malunga no General Nhlanhla Mkhwanazi nala meeting yakhe beke nayo nge-Taxi Associations yokwadukuza nemaphumula ene bafethu kuthiwa lamfazi indala leya. Lamfazi kuthiwa indala apha kum. Dala yakhona phofu ke siyazi into ba into nonoteksi baphakathi bayathanda kukulwa ke ne. Mamelani ke ngo in case uthetha phansi kwalonto uyithathile uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi into nokwenza neCape Town nento nokwenza nale mfazwe yonoteksi wabanzi futhi wanaba wabanayo into ethi uke wababuza futhi bononoteksi abi into yoba ibhasi zona uthini umcimbi wazo azibacholi bona abantu na hayi ziyama nawo zibachola abantu but kutheni zona ningazilwisi nilwisana nje nabantu abamnyama kutheni nizidelelele into abanizalwisana nje ninodwa nabantu abamnyama okanye kuba ibhasi ezi zona zi-ownwa ngabelungu yiyo into yenza ba nidelelane nodwa nje ningabantu abamnyama nilwe ninodwa ningabantu abamnyama ibhasi ezenza the very same thing eningayifuni yokuchola kwabantu niyaziyeka zona so he did touch on umcimbi onokwenza neCape Town nendlela abantu abafa ngayo eCape Town kulento onokwenza nemfazwe yeTaxi ngizayi-athasha ke even ivideo yakhona so inabile nje lonto yona bafethu andali babakhalazela into ba kuthathwa isonka emlonyeni kubo but naba abanye bezama nabo impilo ithini lento because at the end of the day nathi sizipedestrian singabantu sizi-citizens zalapha eSouth Africa asihalelanga kucontrol into basiqabela ntoni nini phi at the same because into ingxaki apha I think it's because bobo kungumsebenzi wabo bebodwa bengena competition bona notaxi hence sokunzima ngoku into ba mabaqhekeze sonke besiqhekezela abanye abantu ngithetha nange-Uber ke mina ke zo Bolt yonke lonto leyo so nje hayi uzamile nje ukuthetha echo futhi into ba including umcimbi lokwenza nama-hitman akawuyeka ngabafethu into ba bayabulalana mosi baze bathengelana inkabi bebodwa babulalane bebodwa niyamazi xa ethetha yena uthetha bupresident mosi buthile nje uthetha futhi kuzinze kuvakale hayi uthethile wavakala uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi onendlebe uvile ene yona lento bafile abantu ene siyayibona into ba into nokwenza neBolt neUber ezi bafethu andiziboni mina zihamba ukhona ke nomnye kwakwi-comment section oke wathetha ngomcimbi onokwenza ne-Eastern Cape uba nase-Eastern Cape abantu bayasokola baze abakwazi ukuqabela even ne-family members zabo ezimodweni hayi mina kwelicala nisuka kulo bafethu asinayo ncam le ngxaki ne because mina ndithetha last weekend njengoba namhlanje kungomgqibelo 14 March 2026 nje last weekend ndingene ngeQuantum ndiyidonsa ndizibambele ngokwami ndiziqhubela ngokwami Friday ndaphuma ngayo Sunday kuba nje uthethisane nje so akabi yilamfazo ucaba nyani kubulala kuzabulawana kuzathini hayi nje bakhona lo bridge bavale bridge udibane nabo bawumise uzithobe uxolise xa kumele uxolisile uthi I think enye into even i-approach indlela esithetha ngabo nonoteksi aba naye yayenza into babe nenkani so yezinye nje ezi because mina ndithe nje bethe benibuza ngabe ngisitsho ngithi hayi ndizela isingcwabo mina ngibana ba ifamily yami lena ndidonsa iQuantum not even i-private car ndidonsa iQuantum ndangena Friday Sunday ndaphuma ndizidonsela ngokwami ndabuya nyayo apha eJoburg so kukudiphenda nje nangendlela esawuthi siphathane nje ngayo yona iyafuna nje into ba mama ke kube khona uthethiswano ilungiswe yonke lento lichithekile igazi kwanele ngokuninini kuze ku-deploye ama-task team into bayodila malunga nokubulawa konoteksi it's not worth it baninzi gqitha abantu eSouth Africa xa singaqhikelana nje ngesonke singahlutha nje sanele sonke kona ndiya-understand because xa uzijonga neziteksi bafethu sezininzi eziteksi nazo kakhulu bakhala kwabona naxa becheka ina nje incinci nje imali labantu abantu eGoli baqhamuka kwelakithi bayonwa le eGoli impela sonto nempela sonto kuyangcwatshwa emakhaya abantu bali siyabona sibhekile kuma-TV eCape Town ukude lapha eCape Town so iy'ngane zethu lezi eziqashiwe ku-association khona ko-Cape Town ukuthi ziba ama-security guard ziyabulawa ngenxa yempi yale mboni yamatekisi ngithe lo ndaba ngibuza lempi kade sikhuluma nabo izolo yibo bebengaphelele ngababuza ukuthi njengoba belwa nje ukuthi ubani ulayishaphi ubani ulayishaphi ngase ngibabuza ukuthi lamabhasi amakhulu ahambayo la o-Greyhound o-Intercape
awadluli la axosha abantu baqhubeka basho bona futhi athi hayi yithi manje ubani owanyusayo kutheni ngawabuzo ipermit athola kanjani izathi ngoba mhlambe yona inkampani zabelungu enehlonipho noma bahlonipha ngoba bayaniyazi ukuthi make nathi ngiqala impi nabo ngeke ngikwazi ukugcina la kuyakini abakini abamnyama mabethi balayisha nibakhiphela isibhamu nizifaka bona insizwe ngifuna ukubabonisa ukuthi anibasaba okubuhlungu-ke la kuningi nibadala nibantwana akusibona abafana abancane bantwana nibadala inini niphethe umsebenzi inini abantu bomsebenzi nikhethe leadership abantu abazonibheka ku-association kodwa nina abaphathi bama-permit nina abaphathi bemoto abanini bemoto inini niphethe umsebenzi abashayeli benu lapha ngaphandle basebenzela nini zonke into abazenzayo ilezi ezishoyo iy'nkabi lezi ey'dume kangaka kuleli lakithi zithunywa yiningi ukuthi zolimaza abantu ingako ngithi awuthi ngisondele izolo ngase ngicela-ke izolo ukuthi asibe nanomhlanga namhlanje ngicela nondaba ukuthi angilaleli leadership yami umgqibelo namhlanje ngicabanga ukuthi sibadala sonke singako ziningi izinto efanele besiyazenza namhlanje kumgqibelo esizibeke eceleni ngoba sifuna ukuthula sathi asize abanye efanele besemcimbini kuyashadwa kuhlatshiwe emakhaya njalo njalo kodwa singiyekile lokho sezona